Athuri bantura ya kadhi wandini athangathani bataritio kwa bamwe na orani ndietirite kuruka muno ntere ukrimo wetana mbere na chukuru ya secondary motano rawari na max mana thatu ya mirongo mwanja na yele aumwite njete guchiumba na akaniende baino kwa no arimo kinyo wetana mbere na mathomo ni arakinya akwa wakirio ni athuri nyuma ya kugimarua no ntuko nyumbe mwa kibari mukirio mithika no athwechio Pius Mwendo Nture Riungu wandine thangatha Tigania Central numwe warito baraba bwithitie kierio kia KCP mwaka muthiru kuma chukuru ekathi primary na wata maxima thatu ya mirongo mwanja na yele ai murito mbere chukuru ni arimu kantu tetheragia ino ndari ya tamwanja inde umwenda atina kuwirwa burunkurani na bangi baraba bwithitie boya tierio ni biao itumi atina wirigiro buruba weta sukuru ya secondary kiroto kiawe na muno nkurukio kinyanithia kiroto kiawe kia kwa engineer kumania no kia buraburu mirite nja yao kiroto yako kirare ya weta man kana alliance kana middle school inde ndailia bo musia ko karinka ona pito na bio ni kangombe kanini kamwali na nteme yake thaka kaomba kondo mera wishi weta inyande yongo ntewetikia kiroto yakwa nkoa engineer na ponda ile bomusio karinka ona pomona ntena opu kang'ombe oka kamwe karabaero imoturi konja eiwetie na gatiomba kuingio batubo mwenda ndamura ngwati otwilila ng'ambe kwa yo siara ndamwaka ng'ambe nonto bathina yari niyo ndone nyawe kamweko atethuke onto bwako na ntare atotwingeni nikeinaki chasiara kaunda moa teka we vinge ndi watieni na gatomba kinyetia kinya mono kuringana na iterete kinya thai tikaka mpombe kio ga ndienya kamukinyetia noku kuringana na ethe muciari Julius Kobia atiero imwe kurowe na anabao baile beba nini na mwankatha yororo bwawe bunene kwa ile mwana ura achumetie buruna kwata mpumi njea akiremero imathoanio na atumba buru mutethia na njira nwereko ake ari mwikinya na mpara rimwe thina banchumbura ngauga murungu antethia murungu nwa mwenenya kuringana na arimu bamwenda ibo kinya bachangire mbese cia tano nonto mutiari wawe atekiona mainya ya na kuringana nonto erobo kimero botetikiria nthakayomba kurara nyumba mwenethe nonto boibo chukumirite mwenda kurara kwa muturi nonto kaiteneke batianira kanyumba neka karaba mama bare obathato ukabere tombere kwa identify thina yawe nonto yara maingi bethera batina lunch bena mutono ina grade 5 batina bakaya batina irio lakini toyukia ya jukumu yetu arimo butwinde twatwika twa mushangaira tuka twabaroma keirio twenderinya ukinyandwa antu amwe kwenda kumenya imbi untochererwa tukiya kumenya mwana no mankurukia kilomita 6 kuma kuita mwankarari no tukathiuruka kirima kingi kiria akuo ukethira mwana ukaronere kanya kaega ithira ina antu akuthomera na ina into bya muteithio antu weru no ntu buwiko ikamulika mwisi arathoma na kwa agachanji muthenya utuku agatumira revision ndina mwana oketha na ari stima mwana akiwata not less than 400 riwe romba ria Pius Mwenda kire atongeria banteri ya MCA ya Kimathi mubunge Mpuru wa Buri mubunge wa Ekuru Elizabeth Kailemia gavana Kawira Mwangaza mwana ntubangi bawendi bubweya pombe onse india kenda bomba kuendetheria mathomo yakwa po kenda bomba kuthethia family yetu na bomba inya kuthethia baba pethi nene ya un ikawenya kwina wings to fly igwete na nkobana omba inya bo ombo ntethia bomba bantethia kenda no ntuba kuendetheria mathomo yakwa ora ante ombo akaomba ontethia uni ngweka promise ntiombo mwithia nyanda ta sukuru kaomba osiomia kenda muma kwa tangireni enjea twenda mwana o kiroto kiawe kia realized na kika realized aita skuru ira arendete no tunatura yetu ira arenda wita itha mangu alliance kana middle school imwana endete kuthoma na mwana mukiri murungu no tunya kanisa ete muceraira na imwana aina a very bright future ate vetwe no guabo nene bwa Mwenda kethira akaga kanya kaweta cukuru utengo engi mbomba kona ikurita na ka utunga ko asu utengo engi yomba kona kana
no tunga kina nya no kuma nau no tumere into bitebu imbi tia ko kwithera kubui ari watine bone na yabora igwa kiwa mira kini biashara nyingi na ba boys bara bainginya bara bamwenda bathoma nabo batabwithirinya kigerio na mugwanja baba ingi bara urire miraene nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.